currency. Jotenda Azimio Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa koro osepinyo wacho ma owacho ni tiyo gi yore mag aling'ling e siro buche ma itere doho ne thiro report mana olosi mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza kod Azimio report no motisiri NADCO. Jotelogo molose county ma Kwale wacho ni kweth mar Kenya Kwanza ni mana kod agenda mar yiero commissioner mag IBC kokale report no kaweche moko to giketo tenge. Kalonzo nyiso Raila Odinga kod jatend Kenya William Ruto mondo mi odonjre wachno maka okamano to biro telo ne jo Kenya kendo e ng'anyo. Jama tayari imeundwa, hatujui kama imekamilika, lakini hata kama imekamilika tunataka wajue tunajua. Mtu anajitokeza ameundwa properly, aelekee mahakama huko Kiambu, asimamishe ripoti ya NADCO, na hali ripoti yenyewe ni property ya bunge. Nia yao ni kujaribu wakimbize mambo yao, iwe ni Kenya Kwanza peke yao, ambao watakaounda tume mpya ya IBC. Hilo halikubaliki. Na kama wataendelea na hiyo route, bila shaka tutajua kwamba wameamua kurig elections hata kabla yenyewe kufanyika. Strategy is to delay implementation in parliament, and the ultimate strategy now is to derail the implementation of the NADCO report through the courts. And we believe this is state-instigated litigation, state-sponsored litigation to derail this process. And we are saying today that as Azimio we will not accept. Tulono mwoche tesendo